nawe insizwa yengezo sikhuluma ngendaba ethinta ke i-app yakhe athe wayisungula ke nongokuqala ukuthi sibone umculi kaMaskandi ene-app ethi yena ebhekelele nje ke izinto ezimayelana naye sikubingelela mfowethu sikwamukele emsakazweni Ukhozi FM. Yebo makhatha ngiyabingelela balali bokhozi be-FM ngibingelele futhi kunina nje abasakazi kusesekuseni nje unomqondo ethi sese fresh kade sidla ama-Weekbix ngibingelela igcwaba elisha umshobhengana baba nenkani umthandeni wakaManqele ngidabuka lapha esigodini sasemvitsheni ngithi sanibona njani. Unjalo mfethu ngifuna sikhulume ngendaba ethinta i-app yakho ezobuchwepheshe ningene nathi shini umculi ningabaculi bakaMaskandi kodwa waqopha umlando waqhamuka ne-app ethi wena sichazele mfethu ngale app. Kuyiqiniso mfethu elingephiwe lokho ukuthi ikhona i-app ebizwa ngomthandeni uyi-search lapha ku-Google Play uyiphinde futhi i-check nalapha kwi-Play Store mawuyi-downloada i-app le bafowethu iyithuluzi elikhulu elikhona esilisungule emveni kokuba sibe nesivumelwano siyikhampani ye-MMT ne-Wisdom Mobile sase sisungula ke ithuluzi esizosebenza ngalo ngoba sisayine isivumelwano sika 5 years nekhampani nesikhundla sekhampani lapha yana izokuxhumana uVodacom. So bafowethu i-app ke ukuthi ivuleke ayivulelanga nje ukuchoma mhlambe noma uqopha umlando empeleni kodwa umlando eqoqekele wona. So ivule nje nethuluzi ukuthi wonke umuntu a-download i-app angene lapha a-register kubalulekile ukuthi abe khona phakathi kwi-app ngoba zonke izinto esezokwenzeka manje ngenxa yokuthi ngenxa yokuthi isikhathi bafowethu esiphila kuso manje izinto eziningi zishintshile kakhulu ikakhulukazi nomculo wethu usiyaqala ukutholakala kuma-download njalo. So sithe sibe ne-app khona soqoqela konke sikuhlanganise ndawonye ukuhlanganisa bafowethu umculo wegcokama elisha njengoba kufanele kuphuma nengoma nje lapha eshisayo ethi COVID engenze nokwazisela lapha nefeze enyama so kutholakala khona lapha uma udownloada kufanele udownload mhlawumbe ingoma kuzoba lula uma ukhona phakathi kwi-app ukuthi usheshe usizakala. Okwesibili la ekufanele ukuthi sivumelwana noVodacom ziningi inhlelo ezikhona for abalandeli bomculo ikakhulukazi kaMaskandi noma nje abalandeli nje bomculo wonkana lapha bafowethu kuney'nhlelo bafowethu ze-insurance wakhona kungenzeka kube khona ama-life cover ukuthi ngoba njengoba igoma elisha nabalandeli nje umhlaba wonke nabo Eastern Cape, Cape Town njalo kulo lonke izwe sikwazi bafowethu ukuthi uma khona ilungu lomlandeli elisishila emhlabeni sikwazi ukuthi sihleke noma igoma angakwazi ukufika kuleyo ndawo kuhlanganisa bafowethu ne-SIM card ezobizwa ngomthandeni mobile engashibe khona ezomenyezelwa nje izowethula emavikini angamangaki esiyabona. So bafowethu nje bekuyilokho bafowethu ukuthi kubalulekile ukuthi-ke wonke umuntu aka-download i-app singanxusa lokho nje ngaphansi kwe-MMP ikhampani kaMthandeni Music Production kanye ne-Wisdom ikhampani engu-director kuyona esisayine isivumelwano noVodacom bekuyilokho bafowethu. Okay, nokuyezwakala mfethu ufuna ukuthola la ukuthi mhlambe iluphi uhlobo lwefoni noma locingo umuntu angakwazi a-download noma athole ngalo le i-app yakho ngoba ngike ngayizama la ngelokhuzana nge-iPhone kodwa yazama ukunginikeza inkinga. Ubaluleke kakhulu lo mbuzo makhatha cha lapha bafowethu i-iPhone uqinisile i-iPhone ayikalungi kahle mawuzo downloada i-app kwi-iPhone kwaba nje akalungi kodwa onjiniyela bethu base-India base-busy bayithuthukisa i-app basenza ezinye indlela ngoba phela kuyaqala khona ukuthi kwenzeka into efana le bafowethu. So socela nje sibekezelele lapha kuma-iPhone kodwa kona wonke kamafoni kuyashesha. It's 2:08 kona umsakazo because cha kuyezwakala kahle kakhulu ugcoka mhlawumbe uma sibheka inhlelo enazo nje ukuthi kuzoba khona ne-SIM card nakho konke lokho konke kubizwa ngemthandeni mobile mthandeni app kubizwa kanjalo. No i-app iseceleni i-app iyithuluzi lokuthi zonke ke izinto ezithinta umthandeni njengawo uhlelo lama-life cover
nezinhlelo zokusiza abalandeli ngomculo ngoba umculo usuyadownloada manje vele bafowethu neemoto esihamba ngazo manje ayisabadlala ama-CD usizophela isikhathi ama-CD so bafowethu i-app izosisiza iyithuluzi elikhulu esoqoqela khona zonke izinto kanti ke futhi ke nanokuthi i-app isize ekuthenini bafowethu ngoba sibe nama-deals amakhampani amakhulu njengoba singama-brand amakhulu nje singogcokamelisha esikhathini samanje ama-brand akhona adinga ukuthi ungasho ngomlomo ukuthi unabalandeli abangaka so uma kukhona i-app bazongena kwi-app emveni kwalokho i-app bese ke iyaveza ukuthi unabantu abangakanani so bafowethu ngakho kubaluleka ukuthi wonke umuntu a-register angena register kwi-app ahlala alindele zonke izinto ezinhle esazoba khona yinhle ngendlela eyisimanga lento njengoba usho ukuthi lonke ulwazi lizoqoqeka lihlangane ndawonye ukwazi ukuthi kubonakale yonke into ngibone la uAyanda Melanzi umdidiyeli wohlelo yena ukwazile ukuthi angene ke kuyona ke i-app athi ukuphenya lapha abona izinto zakhona ngabona ne button lika share ngabona nemibuzo emihle la unayo i-sim card kaMthandeni uyathanda ukorder i-sim card kaMthandeni ukhona umuntu omaziyo oyithandayo le app izinto ezahlukahlukene nje ezibuzwa kwi-app ukuthi uthandani ngegcokamelisha ukwazi ukuthi uphendule lapho imibuzo ngase kubona ne button lika share yini esizoyishare la sikwasisingene sidlulisela yona njengabalandeli ngicabanga ukuthi ngoba kukhona ibhashi lika share singabalandeli noma uma sesingaphakathi kwi-app zikhona izinto ozokwazi ukuthi uphinde uyisabalalise uyinikeze abanye abantu mhlambe noma uyithathe uyifake zokuxhumana uyisusela khona lapha na kwi-app ushenza abantu usebenza izinto kanjani no kuyezwakala mfoka Manqele sibonga kakhulu kababa ngicela nje ukukhuthaza abantu lakho lokugcina usuphetha ukuthi bakwazi ukuthi bangene bayithole le app ibe sengcingweni zabo ukuthi kubaleka kangakanani ngiyabakhuthaza kakhulu abantu noma abalaleli bokhoze FM ukuthi kubalekile njengamanje ngalesikhathi bafethu ngoba umlando lo bafethu ngoba uqophekile akube ngowethu sonke ikakhulukazi kumaskandi bafowethu ngiyabakhuthaza ukuthi abantu abangene ba-register bengene bebe nayo i-app emafonini wonke umuntu ebe nayo i-app efonini njengama-app amanye akhona osherit njani nani so bafowethu okunye futhi engizokukhuthaza kakhulu ngoba thina singabaculi bakamaskandi so umaskandi sidume kakhulu ngokwebhala noma ngocofana yabo so lokho engaba ukuthi isikhathi sakho siphelile njengamanje ukuthi sifocusele lokho kakhulu mhlawumbe kuba neimbangi nani mina nje ngumculi njengegcokamelisha ngiyakunamezela lokho futhi ngiyakufaka kube umphako eyisizweni zabantu ukuthi angisenayo mina imbangi bafowethu so wonke umuntu sengiyamthanda ngizosa uthanda kolingene ukuthi bafowethu into ethinta umthandeni singayenzi ngokwamaqembu ngoba umthandeni useyibrand enkulu ehlanganisa umaskandi iziyo ngena ngisho kwamanye ama-genre noma ishonisho kwamanye ama-genre so bafowethu ngizocela nje ukuthi le bafowethu ngofana bafowethu siyisuse njengamanje iphele ngoba angizokuphinde ngibandakanye-ke endaweni eyithinta imbangi ngingumthandeni nje ngisebenzisa ubuchule nobizo lwami ekutheni ngiphakamise igama lamaskandi liye phezulu bafowethu ngibathanda bonke abantu ngizofana uthanda ukubona ukuthi bangithande nabo njengoba nami ngibathanda sibonga kakhulu mfoka Manqele uphinde awuzwe abanye bethu uveke besikhuluma ke necolo lapha ke ehlula izindaba ze-SABC sizimele futhi asithathi hlangothi Izikole ezingama-30 Eastern Cape zivaliwe kakhulukazi eBuffalo City kanti ungqongqoshe wezokuthutha eGauteng uJacob Mamabulu uthi angeke inyuke imali yokugibela ngomsombuluko. Izindaba zehora lesishiyagalombili usifundelwa nguHloniphile Fakazi sawubona mlaleli izikole ezingama-31 Eastern Cape